Itua ria muthorimi wa bajeti Margaret Nyakango ria kugiria thirikari cia matura kuheana uteithio wa basari no rithiete na mbere na gutumura urugari wa kiuteti, magavana magiukirira itua riu ta ria kuhinyiriria arutwo kuma micini iria ina ukia. Katiba ya Kenya kumeweka mmoja anaitwa control of budget, huyo ndo ambaye anasema hii utalipa, hii ulipi. Alilala sijui akainuka upande gani na akaamua ya kwa magavana wasilipie watoto wa sekondari na university fee. Mimi nauliza, hali ya uchumi yenyewe ni hii. Things are tough. Kama sisi tumejipanga na tunataka kusaidia watu wetu, kwa nini uwe nyoka wa mdimu? Wewe kufanya hufanyi na yule mwenye kufanya unamzuia. Wapata kitu gani? Muciari areragwo uma nyumba thaa 10. Ikego thaa 10:30 we guku cukuru uikarite kirathi-ini wetereire form ya basari. Ikinya thinacara ukerwo basari ni ciathira. Uragio na no uyu waheo basari na nyuma ona nduneyonera kana tigwa andu aitu. Uria wageria muno ati ni akiona ari akaheo 2,500. Tweta hura mbica muciari wina ciana 5 nyumba na gucaria basari ti mwago, ni mwago. Ndumiriri-ini yake kuri thirikari cia matura, Nyakango augite itanyo riothe ria kuruta mbeca cia basari ni riagararite mihaka kuona mathomo maramatagwo ni thirikari nene endete thirikari cia kaunti. Kila mtoto. Magavana Abdul Somad Nasil wa Mombasa na muruna wake wa Kiambu Kimani wa Matangi magitongore kihiri kia magavana gukirira itua riri, makiuga thirikari cia matura ni nyitaga itemi nene hari gutigirira arutwo othe ni mamukira mathomo hatari na mihinga ya mbeca. Magavana na assembly na ma-MCA wetu tuweze kushirikiana pamoja na wabunge wetu, tujue ni nani ambaye mwenye kuhitaji kusaidiwa. Watoto wetu wasikae katika vibaraza. Mwena-ini wake wa Matangi augite thirikari yake ni ongereire kigina kia basari kuma milioni 100 nginyagia nuthu bilioni o mwaka, uteithio uria ukoretwo ugikinyira makiri ma arutwo aria makoretwo makiamukira gatagati-ini ga ciringi 5,000 na 10,000. Gutire mwana wa Kiambu ukaheo basari inyihire 5,000, naguo niguo twambiriirie na niho turi. Mwana wa Goriai, mwana wa Ndigwa, acio wonia mwaura ni woyo anyonie na rehe mundu uria murathibitisha horo wa ma agitonya form 1 ucio ndirarihira ngahe scholarship athome nginya riki university. Wa Matangi na Nasil maritio mari matura-ini matiganite kaunti-ini ciao makiuria Nyakango guteanirio itua riake niguo kuhe mweke arutwo othe kwamukira mathomo. It is ethically wrong, it is legally wrong, it is morally wrong, it is wrong in every other way for us to be able to be denied to help those who are needy in our areas. Rehe tugoka hamwe ogorwa he kiuria mugaturiria ha muingi-ini kana tiguo twigane twanengerana ceki cia haha ni mukuona nginengerana ceki twamunengera ni muthenya barigici inyuothe mwi haha uria twigane 5,000 tugucigweta ha mukionaga. Magavana angi mareganite na itua riri ni George Natembeya wa Trans Nzoia na murunawe wa Nyeri Mutahi Kahiga aria morite mihango ya uheani wa kigina giki kwaga gukungio teti. Just to live my life. Thank you. Handu-ini ya Kameme TV ni njitagwo Francis Mwangi wa Wawira.